Мен dostlar bugün biz süper görev magnet деген oyunda oynayатын боламыз. Мен Roblox'ta video түсіремін деп шештім. Так, мына жерде мен таныстандаймын әрине, маған танысына неше түрлі қарулар бар шығар. Таныстық көргендер анда қалай еді? Бір кинодан көргем. Тоқташы. Мен алмасам неге қойған шын таныстан қою керек, басқасын көретін болған. Ал сіздер фоллоу, лайк, подписаться етіп отырыңыздар. Так, Харли Энди толғайсы. Джокер таңдаймын. Жүгірейін, басқа біреу бар болмасын. Так, маған друзья тастасаңыздар болады. Мен бүгініңізді қабылдаймын. Менің атым ойбай. Так, достар, бесплатно екен, кабинетте ойын. Ой, кабинетте деп бұны. Так, елдің нәрселер біреу базасына кіріп алу керек. Кімдер бар, кімдер? Ойбай! Айбай! Мен текқамен ойнайым. Нәтижесін дейін алды. Не оғайсыз? Вот, ну, блин, он вот. Ну, он дальше кое-кое выпустим. Надо, ладно, вот, кстати, надо бы. Там надо сделать самое. Комментарий код. Ой, бай, не, а вот еще покажу. Когда я понимаю, да. Надо в чёрке не забыть. Ай! Есть ли в этом? Так. Бірінші бөлімнің болуы мүмкін бұл. Бұл мен сақталам екен, қазір мен бөлімнің шығып кеткенде. Мен есесті көп сөйлемеймін. Кейде негізімен видео түсіріп өткізіп ұмытып қаламын. Шынын айтсам. Roblox'ты өзім ойнап ана қайсы екен торнадо жіберілетін. Так, надайлар биден артық. Так, қоршалып алу керек, кеттік барлығы бөлі ақша екен алырыз. Қызылдың базасына кіріп көрейікші кеттік. Мені данысал болғанда көп едік. Мынау қандай не? Мынау ашық болды ма? Жаңағы ма? Жарайды, мынау аңғылай бір кетіп олып терді шықпа не? Давай, хоп, давай, секір. Ане мен бет. Давай, бір адам кесе болсын деді. Сонымен арқасына менің ала. О, есігінде дым жоқсың ғой. Ойбай. Ясауын есігінде дым жоқсың екенің бар. Кетіп күнәні ашып түстен. Неме болып бітті. Кнайфты тағы болсаған ба немене? Аған кіре алмаймын. Айбай, бір сағат бұрын бастаған ғой неме. Еще тазын бұл кетті. Так, жазып отыр қазақ екен. Хе-хе дейді. Так, тосамыз ақшаны. Әрген елден өттім кәмен кіреті өтіре салады. Сосын естіміз? Амаздан таныс ойлайық. Мені мына аяқтар сармада кетіп жатыр, мына аяқтарда ана хоп деп осылайына шүкет алсам ғой. Хоп, мына жерден аламыз 500-400 дейді. Мынаны біле? Бала шықпын. 900 теңге бар. Стена дейді. 700 қанша стена? 1900 мен 400. Анерге қансам 2000-3000 дейді. Қазақтар барма деп қойын. Тек жарайды қазақтар барма демей қойып. Просто мен комментарий жазып отырмын той. Енді мен скиннен мән бермеңіздер. Көпті жаңа кірген ма? Обновление істедік. Осындай скин қойды. Өзі скин бар. Істеп олық скин қайтты. Тоқтай тұрмын,
Aslında. Ama başka bir mi? Abi bitsin şey. Bitsin sürmeyi de. Bakın. Isplatmıyoruz bekledim. Evet bakalım bakalım. Bakın o zaman görüşürüz. Niye aldım? Ha o değil. Telif yok tamam mı? Şimdi koyayım. Ay yakın benim başına. Tak. Bu. Nerede kıpkızı olsa cevap değil mi? Bir şarjı mi? Bu ne? Dım yok bana bu şarjı mı? Hiç. Tak nani için dinlemeyi tak dostlar gelmeyin akşam alsın. Sonra da videomu uzatın bulan. O sizlerin bilmeyin. Tak şimdi dostlar. Ben geldim. Arkadaşlar doğru yüzünü yapalım. Yapsın. Tak ne yerin arkadaşlar. Hop hop. Evet oynayalım. Anlamın bir şeyden geliyor. Evet. Bunu niye mi? Bu açtım. Değil mi? Kabloyla götüreyim size. Tak. Büyüküm. Sentralde ne var? Böyle de oturayım. Komşu daha da şunlar. Şunlar da bir şey geliş. Bırak kazak yok. Neydi bu? Ana tırangı dördünüz. Ne kadar kam aldım yok. Masayı da çok da dördünüz. Size öyle kaçırın. Tamammış. Evet bir de çok. Çok. Ne? Vur. Mi de ne sıkı? Üstüne. Vur. Hafif yatırdım ben. Yetişiyorsun. Burada. Ya bu tırgın hafif yakın sıkıyorum. Nam bu kulaktan bekledi. Kaçtım. Tamamlaşmakta. Telefonda uzanmamız olacak. Ben özümün kamam cafı kendim. Gidi öğretmenim. Evet. Böyle şey daha belirtsin mi? O tamam. Yani. Ancak olsun. Hey. Ne dedim? Neden ülke yapmışlar mı? Bunlar cafı. Kaysın güncü var bakın. Şimdi. Görüyor bende. Vay. Ana kıyını mutluyum bu. Yedim şey bulmayın sen. Tak. Oy bir. Annesine bak. Dışarı dengizini aldı. Tak. Nani? Bakıyorum. Ben çok bildiğim nereden paralarını alacak. Tak. Ya da tak. Bilin ki okul tak. Kilifleri de açıyoruz. Hop nani mi? Kilifleri de kadın kilifleri de var. Batırıp çalmıyor. Soy istediğini bulamaz. Ne dedim komada aşağıdında. Başka bir yer yok. 8. İlginç şirkette açtım mı neyin? Niye saat dev? Ve beyim gitmiyor. Как раз их командар. Каяк мумая почармит. Састу. Так, evet ben o şeyden kolumuzu o şeyden ayaktayım. Videonu ne demek mi? Evet dostlar. Sizlerin bakın men arnama cevap like basketіңіздер. Алласа 100 подписчикка жетейік. Одан мың. Так, наушники. Ya dostlar, senin babamın nurundan sağ olun.